Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sat. Kao što vidite, ponovo smo na MOL benzinskoj stanici, ponovo su tu naša patrolna vozila, što znači da vas danas ponovo vodimo na jednu patrolu, drugu u ovoj zimskoj sezoni. Ali danas činimo jedan vrlo važan korak napred. Znate ostalom da smo do sada tokom naših zimskih patrola snimili mnoge centre u Sloveniji, snimili smo sve što ima u Bosni i Hercegovini, skoro sve, snimili smo u Crnoj Gori skijaške centre, u Srbiji smo obišli sve, u Bugarskoj, bili smo čak u Rumuniji. Danas vas po prvi put u istoriji naše emisije vodimo na zimsku patrolu do Austrije. Putimo do mesta Bad Kleinkirchen, mesta koje ponudi mnogi turističke agencije u našoj zemlji i jednog po austrijskim standardima možda manjeg skijaškog centra, ali duplo većeg od svega onoga što možete naći u našoj zemlji. Dakle, danas vam pokazujemo kako izgleda skijanje u Austriji, koliko sve to košta, šta vas sve tamo čeka, ali vidjet ćete i šta vas čeka na putovanju tamo, jer ulaskom Hrvatske u Schengen zonu neke su se stvari usput promenile na ovom putešestviju. U svakom slučaju, bit će ovo zgodna patrola iz one koje možda putuju do Slovenije skijanje u Kranjsku goru, jer naša ruta vodi bukvalno pored Kranjske gore, tako da će ovo biti dve patrole u jednoj. Kao i uvek, kao što ste navikli, na kraju emisije delimo nagrade. U saradnji s našim prijateljima iz kompanije MOL imamo 5 paketa, tečnost za pranje stakla, grickalice i jedan voucher sa 2000 dinara za kupovinu na MOL pumpama. Dakle, 5 ovakvih kompleta čeka nas na kraju emisije, ali tokom emisije delimo vam još nagrade, tako da morate biti svo vreme uz nas. U svakom slučaju, ovde točimo gorivo, pripremamo automobile, ali zvanično našu patrolu započinjemo od naplatne rampe Šimanovci, od zvaničnog izlaza iz Beograda. Dakle, ovde resetujemo kilometražu na nulu, naravno kao i uvek, i odavde nas čeka otprilike 630 km do cilja naše patrole. Uglavnom je sve autoput, tako da nemate nikakvog razloga za brigu i na kraju krajeva kad putujete autoputem treba da obratite pažnju na ograničenje brzine, na presretače, na kamere, ali sve ostalo je vrlo lako i bezbedno. Kada putujete ovako u toku zime, magla naravno ne treba da bude iznenađenje. I jedini lek koji u tom trenutku važi jeste da usporite, zato što je neophodno da budete spremni za ono što izađe iz magle. Dakle, vaša brzina treba da bude takva da imate dovoljno vremena da uočite prepreku, odlučite i reagujete. I u suštini sve se svodi na to koliko daleko možete da vidite, 20, 20, 50, 100 metara. U svemu tome pomažemo ove tačke koje se nalaze sa desne strane puta, uz ove ivice. I ono što su putari rekli jeste, ako vidite sa svog mesta jednu tačku, treba da usporite na neki minimum, neki 40 na sat. Ako vidite 2, ako vidite 3, naravno onda vozite sve brže i brže. Ali po magli nema žurbe, ako je magla zaista gusta, upalite sva 4 pokazivača pravca i usporite još. Ono što treba da izbjegnete jeste da se zaustavite na putu po svaku cenu. Ako morate stanete negdje izvan puta, jer oni koji dolazi iza vas, pitanje je da li su oprezni kao i vi. Ovo je možda najveća opasnost kada vozite po magli. Imate automobil koji vozi, kao što vidite, autoputem, vozi brzo, a zadnja svetla se skoro uopšte ne vidi. Tamo možete porediti, desno auto ima upaljena svetla za maglu i normalna zadnja svetla, a ovaj levo jedva škilje. Dakle, ovaj čovek, iako nije svestan toga, ugrožava sve nas zajedno na putu. Na prvom delu puta kroz našu zemlju nema problema. Put je dobar i sve je dobro obeleženo. Na 70. kilometru je poslednja pumpa gde možete natočiti tečni naftni gas. Moramo da pohvalimo putare ovde, dakle, traka za elektronsku naplatu putarine je praktično pravo. Ne morate se isključiti ni levo ni desno i ne čekate u koloni sa ostalima. Inače, putarinu do ovde plaćamo 420 dinara. Odmah nakon naplatne rampe je i zvanično poslednja benzinska stanica u našoj zemlji. Nažalost, ovde nemaju TNG, ali zato možete napraviti kraću pauzu u malom restoranu koji se nalazi u okviru pumpe. Nastavljamo dalje. Do graničnog prelaza ostalo nam je još 6 km. Kao i obično, kada prilazimo granici, upozoravamo na kolonu kamione. Ovde obavezno usporite, jer vozači se kreću pored samih vozila, često čekaju ovde satima, neki možda i danima, i onda nemaju baš
neki drugi način da malo protegnu noge. Tako da gledajte dobro i pored kamiona, očekujte neko naglo otvori vrata da se samo pojavi na putu. Tako da samo lagano. Kao što vidite, na graničnom prelazu gužve nema i vrlo brzo izlazimo iz Srbije. Ni na ulazu u Hrvatsku nije velika gužva, ali tu čekamo nekih 15 minuta. Kada ovde pređete granicu i uđete u Hrvatsku, računajte da do cilja, odnosno do skijanja, nema više graničnih prelaza sa pasoškim kontrolama, jer Hrvatska od ove godine je članica takozvane Schengen zone, tako da kad ovde pokažete pasoš, ušli ste u Europsku uniju i dalje više ne morate da ga vadite iz džepa, osim možda eventualno u hotelu kada se budete prijavljivali. Takođe, ono što je novo jeste Hrvatska je članica i Eurozone od ove godine, tako da plaćate sada u evrima, sve cene se obračunavaju u evrima i to je mnogo jednostavnije, ne jurite više menjačnicu, ne jurite koliki je kurs i kako sve to izgleda. Ono što nije jednostavnije jesu saobraćajni propisi, isti su kao i ranije. Evo je tabla ovde na ulazu na autoput, dakle ograničenje brzine je 130 km na čas. Kažu nam da tolerišu i do 150, mada nismo proveravali, ne znamo. U svakom slučaju, na autoputu u Hrvatskoj nema kamera, nema meranja prosječne brzine, tu su presretači, ponekad ćete naći i radar, on je na tronošcu pored puta, pa će vas zaustaviti malo kasnije. Ako vas zaustavi, računajte da na licu mesta možete platiti polovinu kazne, ako uzmete prekršajni nalog i platite u roku od 8 dana, plaćate 2/3 iznosa, a ako platite u nekom kasnijem roku, onda plaćate punu kaznu, a ako ne platite, kad dođete na granicu, razmislite šta ćete. U svakom slučaju, krećemo sada dalje autoputem. Još jedno važno upozorenje za sve one koji se uzdaju takozvane senzore za svetla, odnosno automatsko uključivanje farova. Kada vozite ovako po izmaglici, a vozite u sred dana, nemojte se uzdati u te svoje senzore, jer ako ostavite svetla na automatici, napred ćete imati pozicije, a pozadi neće ništa sijati, vi ćete biti nevidljivi onima koji dolaze sa zadnje strane. Zato, čim je malo izmaglica ili ne daj Bože veća magla, obavezno uključite ručno farove, jer senzori vam neće pomoći. Oni registruju koliko je jako svetlo, a ne koliko se daleko vidi. Oni su tu samo da vam pomognu, a ne potpuno da vas odmene. Nakon 6,5 km je ulazna naplatna stanica, gde uzimamo karticu, a kilometar i po dalje je i prva benzinska stanica. Stajemo i beležimo cene. U trenutku dok snimamo ovu patrolu, razlike u cenama goriva između Srbije i Hrvatske su zaista velike. Benzin je ovde skuplji za otprilike 25-26 dinara kada se sve preračuna, naravno u dinare. Dizel je jeftiniji ovde 22 dinara, a tečni naftni gas je skuplji 5 do 6 dinara. Tako da, zavisno od toga koje gorivo trošite, treba da razmislite da li sipate kod nas na poslednjoj stanici ili sipate ovde u Hrvatskoj na prvoj benzinskoj stanici. A kada smo već na prvoj benzinskoj stanici, beležimo i prvi par električnih punjača koje vas čeka duž autoputeva u Hrvatskoj. Hrvatska elektroprivreda montirala je svoje punjače, razvija svoju mrežu, registrujete sa njihove aplikaciji, ubacite svoju kreditnu karticu i možete da se punite. To smo pokazali letos našoj patroli do Istre. Stali smo ovde i zbog još jednog razloga, naš RAV4 nije standardni hibrid, već plug-in hibrid. Dakle, može s polja se napuni kao električni automobil i da se vozi samo na struju, a onda se posle kada potroši glavninu struju baterije vozi kao klasičan hibrid. Dakle, vrlo interesantna tehnologija. Drugi automobil koji vozimo jeste Corolla Cross, standardni hibrid Toyotin, kakav ste već navikli, puni se dok se vozi. Oba automobila imaju hibridni 4x4 pogon i mnogi su nas pitali posle naše prošle patrole do Bugarske koliko hibridi troše kada ih vozite na ovim vašim putovanjima. Odmah moram da kažem, naša potrošnja nije sasvim realna jer imamo puno stani kreni vožnje, dakle na autoputu stanemo nešto da snimimo, pa onda pun gaz do 130 da što opet uključimo saobraćaj, pa onda opet stanemo, dakle vrlo nerealan način vožnje. S druge strane, nerealno je to što imamo 4 osobe, pun gepek prtljaga, dakle maksimalno opterećen automobil. Ipak, u takvim uslovima, Corolla Cross na autoputu troši 6,8 litara, RAV4 hibrid troši 7,3 litara, pri čemu nismo koristili njegovu vožnju samo na struju. Da smo jedno vreme vozili samo na struju, potrošnja je bila mnogo niža, ali, kažem, to je trenutno ono. I sad je samo pitanje da li je to najniže? Može i niže da bude. Kada smo išli za Bugarsku, obeležili smo i manje podatke, jer smo vozili neko vreme i onim standardnim magistralnim putima, pa nismo vozili toliko brzo. U svakom slučaju, u nastavku putovanja prema Zagrebu čeka nas jedna vrlo
dosadna deonica. Potpuno prazan autoput, idete samo pravo, više od 200 km, tek nekoliko benzinskih stanica i prilike više ništa. Tako da nemamo šta da vam kažemo, nemamo šta da pokažemo patroli. I onda nećete zameriti što ćemo taj deo puta praktično da preskočimo, a dok se mi vozimo, pogledajte kratko podsjećanje zašto se podaci o potrošnji, oni koji saopštavaju proizvođači, razlikuju od onih koje mi dobijemo tokom naših testova ili od onih koje vi dobijete kada vozite svakodnevno automobil. Zašto automobili imaju veću potrošnju goriva od one koju u fabričkim podacima navodi proizvođač? Odgovor je zato što proizvođač navodi one podatke koje je izmerio po standardima, odnosno procedurama merenja kod kojih je najvažnije to da ono uvek može da se ponovi u identičnim uslovima. Naime, potrošnja goriva u vozilima zavisi od mnogo faktora. Brzine, konfiguracije terena, stanje u saobraćaju, temperature, vozačkih navika i tako redom. Pa svaki vlasnik vozila ima neke svoje podatke o potrošnji. Da bi podaci mogli da se porede, svojevremeno je utvrđen standard merenja nazvan NEDC sa ciljem da se utvrde pravila po kojima se potrošnja uvek meri pod istim uslovima. Zbog toga se merenje obavlja u laboratoriji, a vozilo se nalazi na valjcima na kojima se potrošnja meri pri različitim brzinama prema propisanom programu testiranja. Iako podaci iz laboratorijskih uslova ne mogu da se ponove u realnoj eksploataciji, postojanje NEDC standarda je omogućilo da postoji mogućnost poređenja podataka izmerenih za različite automobile. Iako vlasnik te rezultate nije mogao da ponovi na putu ili ulici, mogao je da se pouzda u podatke koji govore da neki model troši više, a neki manje. Ipak u stvarnosti potrošnja je kod svih automobila bila mnogo veća od podataka dobijenih po NEDC standardima u nekim slučajevima čak i za 100%. Zbog toga je pre nekoliko godina usvojen novi standard nazvan VLTP sa ciljem da daje vernije podatke o potrošnji, ali i da se istim testom meri i emisija štetnih gasova. U odnosu na stari standard, VLTP traje duže i sve se meri pri većim brzinama. Recimo, nekada je najveća brzina bila 120 km na čas, a sada je 131, a prosečna brzina se povećala sa 34 na 46,5 km na čas, a deo merenja se izvodi i van laboratorije, na putu. Kao rezultat, podaci o potrošnji koje daje VLTP standard su za oko 20-30% veći, odnosno za toliko bliži realnoj eksploataciji. Koliko se to i dalje razlikuje od realne eksploatacije pokazuje i poređenje podataka VLTP standarda i potrošnje goriva kod nekoliko modela sa našeg šestomesečnog super testa. Naglašavamo da su uslovi vožnje na našem testu teži nego pri uobičajenoj upotrebi, tako da bi prosečan vozač verovatno zabeležio i manju potrošnju i rezultate koji su bliži standardnom testu. Inače, rezultati ne zavisi od goriva sve dok je unutar propisanih standarda, pa zato i naša potrošnja može da se poredi sa bilo kojim rezultatom, jer se u Srbiji sprovodi program monitoringa kvaliteta pod kojim se svake godine proveri preko 3000 uzoraka goriva, a uz to se pomoću markera kontroliše i da li dolazi iz regularnih izvora snabdevanja. Novi Sad Plus, 3 potresa na tržištu polovnjaka, počinje uvoz iz Amerike i Kine, zabrana za Euro 3 i 4, subvencije za Euro 6 motore, testiran na stazi, BMW M4 CSL, 2 poklona, kalendar za 2023, 1000 dinara za tehnički pregled, Novi Sad Plus. I dalje smo na autoputu, međuvremenu smo prešli nešto više od 220 km. I neko će sada reći, a zašto ne pokažete te kilometre, zašto tako šturo pravite patrolu? Nemamo šta da vam pokažemo. Prethodnih 200 i kusur kilometara sve je ravno, pravo i potpuno prazno. Nema ničega, ni levo ni desno, nema šta da zabeležimo. Odličan put, odlično obeležen, apsolutno bez ikakvih detalja. Ono što možemo da kažemo jeste da od one prve pumpe koju smo snimili, pa u narednih 220 km imate još 6 benzinskih stanica, sve su dobro snabdevene, svuda možete da jedete, da pijete, 2 evra su kafe, 2 evra su sokovi, 2 evra je hot dog, 4 evra je sendvič. Ono što je upozorenje jeste da od 4. pumpe od ulaska u Hrvatsku pa do 5. imate razmak od čak 100 km, tako da ako vam treba gorivo nemojte to zaboraviti. Inače, kad smo kod obeležavanja, neke stvari su i suviše dobro obeležene na putu, recimo imate radove na parkinzima pored puta, a na prilazu tom parkingu imate obeležavanje kao da prelazite nekim silnim radovima na samom autoputu, iako ništa nema na samom kolovozu, nego je pored.
S druge strane, ono što moramo da pohvalimo kada obeležavanje u pitanju jeste što na mnogo mesta iznad puta imate podsjećanje vozačima da su dužni da stvore prolaz za hitne službe u slučaju zastoja. Volili bi kod nas da se tako nešto pojavi, podsjećanje na jednu humanu obavezu. Takođe, kad smo kod obeležavanja, svuda imate table koje podsjećaju da su obavezni lanci. Dakle, ovde duva vetar, nanosi kada zaista jako pada sneg nisu tako retki i može se desiti da vam lanci budu potrebni čak i na autoputu. U svakom slučaju, tek sada naša patrola zapravo počinje, jer evo nas na prilazu Zagrebu i ovde tek kreću detalji koje zaista morate da znate. Dobar dan. Dakle, putarina je 16 evra 90, a ako bi vam dao kune, jer primate i kune? Više ne, to je samo evro. Hvala. Eto, čuli ste, dakle, sada u Hrvatskoj samo evro. A da ponovim još jednom, 16 evra i 90 centi je putarina do Zagreba. 346 km od početka naše patrole stižemo do prvog velikog razdvajanja puteva. Dakle, ovde naravno nastavljate pravo i pratite putokaz za Ljubljanu, ali ovo je prva velika petlja gde oni koji idu recimo prema Budimpešti, prema Mađarskoj ili ko želi da izađe prema Zagrebu, ovde se isključuje desno. Naravno, ko ide u Zagreb ima još nekoliko isključenja posle ovoga. Prolazimo još 2 isključenja za Zagreb. Iza mene je petlja Lučko, odnosno petlja na 370. kilometru naše patrole. Oni koji idu prema Hrvatskom primorju, oni će ovde izaći na prvom izlazu, oni koji bi i dalje za Zagreb, a do sada nisu izašli, ovde idu na drugi izlaz. Mi ćemo naše patroli nastaviti pravo i pratit ćemo putokaz Ljubljana. Međutim, ono što treba da znate jeste da ako pratite navigaciju, zavisno koju ste navigaciju pitali, u nastavku puta postoji nekoliko varijanti. Jedna kojom ćemo mi ići, idemo samo pravo, idemo za Ljubljanu. Druga varijanta jeste da se 5 km odavde na petlji Jankomir isključite desno i imate tu ili varijantu da idete lokalnim putovima, otprilike ista je kilometraža, ali sat i po vremena se duže vozi, ne platite ni jednu putarinu, ni jedan prolaz kroz tunel, ništa, ili da idete preko Maribora, dakle gore na Grac, pa onda tek na cilj naše patrole, što je mnogo duže. Dakle, govorimo o razlici od 80 km, ali vremenski dođe skoro isto kao ovaj naš put. Dakle, zavisi koju navigaciju pitate, odvešće vas na jedan od ova 3 pravca. Što se nas tiče, mi i ovde i na sledećoj petlji nastavljamo samo pravo najdirektnijim putem za Ljubljanu. Samo par stotina metara od petlje upali smo u kolonu, u gužvu i evo zašto je kolona. Dakle, privremeni radovi, kosi se trava u ovom međupojasu. Boga mi smo jedno 10-ak minuta poveli čekajući dok stignemo do ovog mesta gde može nekako tako da se vozi. Računajte da je i to moguće, iako nije proleće, trava ne raste, sad je vreme izgleda da se kosi. Dakle, podsjećamo još jednom, šta god navigacija da vam kaže, možete ići tamo desno prema Mariboru, ali mi preporučujemo da nastavite ovde pravo prema Ljubljani. To je ipak najkraći put i najlakši da se prođe. Stižemo i do poslednje naplatne stanice u Hrvatskoj. Za vozila visine do 1,9 metara, putarine 0,90. Ako imate neki ozbiljan SUV, onda ste već sledeća kategorija. A ovo je zapravo najveća promena na čitavom ovom putovanju. Kao što smo već rekli, ulaskom Hrvatske u Schengen ukinuto je granični prelaz između Hrvatske i Slovenije. Nekad smo ovde stajali u koloni, sada, kao što vidite, prolazimo bez ikakvih problema. Ali moramo da stanemo za trenutak da bismo kupili vinjetu, odnosno platili putarinu u Sloveniji. Ono što je lepa vest jeste što ovde na bivšem graničnom prelazu, gde je nekad bila kontrola, možete kupiti vinjetu i za Sloveniju i za Austriju da nesmetano putujete dalje. Najjeftinija vinjeta za Sloveniju je 15 evra i traje 7 dana i dobijate ovako u digitalnom obliku kako biste negde u sistemu, čuvate ovaj papirić. A najjeftinija vinjeta za Austriju je 10 dana i košta 9,9 evra i morate zalepiti na vetrobransko staklo. Tako da idemo, zalepimo i putujemo dalje.
Ali pre nego što nastavimo naše putovanje, kao što smo obećali, imamo još jedan komplet poklona za vas. Ako putujete negdje ovih dana, sigurni smo da će vam dobro doći. Pomoć na putu. Naši prijatelji iz kompanije Vozi pripremili su za vas 2 paketa pomoći na putu u čitavoj Evropi i 2 paketa pomoći na putu u Srbiji. Vozi je aplikacija za pomoć na putu. Vidite gdje su kamioni, vidite gdje su partnerski servisi. Upravo ovi paketi vam garantuju da ako imate kvar, ako morate se odvezete do servisa, oni vas iz transport, imate pokrivenih 200 evra za popravku u servisu i za isto vreme, dok boravi auto tamo, vaša porodica boravi negdje u hotelu i čeka na popravku također o njihovom trošku. Dakle, vrlo vredni paketi. Ako želite jedan od ovih paketa, trknite našu Instagram stranicu, brzo i tačno odgovorite i čeka vas poklon za vaše putovanje. A mi naravno nastavljamo našu patrolu. Saobraćajni propisi u Sloveniji su više manje isti kao i u našoj zemlji. I dok na ekranu vidite iznose kazni za neki od najčešćih prekršaja, treba da kažemo da kaznu možete platiti na licu mesta. Ako to učinite odmah, plaćate samo polovinu propisanog iznosa. Budući da ste dovde prešli više manje 400 km, vreme je da razmišljate o sipanju goriva. Ako vozite benzinac, onda me potpuno svejedno da li se sipali u Hrvatskoj ili sipate u Sloveniji. Ali ako vozite dizelaš, onda je sasvim sigurno isplativije sipati s one strane granice nego kada uđete u Sloveniju. Od ulaska u Sloveniju gužva na putu je postala bitno veća i kako polako prilazimo Ljubljani, gužva je sve veća i veća. Iako vozimo 120-130 na sat, svejedno nas svi obilaze maltene kao da stojimo. Tako da koliko god gledate napred, toliko gledate i u retrovizore. Dakle, sada pratimo putokaz Ljubljana. Kiša počinje i sve jače pada, ovo staklo je stalno mokro, a u daljini su oblaci ozbiljno crni. Sad je samo pitanje da li će ova kiša prerasti u sneg, kako idemo se više prema skijaškim centrima. Iz sve jače kiše vrlo brzo prelazimo u ozbiljno jake snežne padavine. Zapamtite ovo razdvajanje puteva. Ovdje pratite putokaze za Trst, Kopar, Kranj, dakle držite levu stranu, nikako ne idete gore desno prema Mariboru, dakle samo držite levu stranu. Prolazimo još 2 isključenja za Ljubljanu i nastavljamo pravac. Na 506. kilometru obratite pažnju, treba da se isključite desno prema Kranju, ali kao što vidite, to u nekim trenucima uopšte nije jednostavno. Imamo vrlo dugačku kolonu kamiona, tako da obratite pažnju, morate se ugurati u tu kolonu na vreme, evo ovako kao mi sada, da biste mogli nekako da se isključite. Dakle, ovdje ome da bude ozbiljno velika gužva. Napuštamo pravac koji vodi prema Kopru, na kome su svi ovi kamioni, i vozimo se prema Kranju, odnosno dalje prema Vilahu i Austriji. U ovakvim uslovima još jednom obratite pažnju na automatska svetla. Dakle, sada ja sam stavio na automatiku i auto smatra da je dovoljno svetlo, tako da napred sijaju poziciju, odnosno dnevna svetla, a pozadi nema ničega. Tek sada kada upalim farove kako treba, tek sada se vide svetla pozadi. Dakle, nemojte se uzdati u senzore automobila. Tu su samo da vam pomogu. Sneg naravno nije problem ako se putevi dobro čiste. Međutim, kada ovako snažno veje sneg, nemoguće očistiti puteve uvek skroz do crnog asfalta. I zato obratite pažnju na jednu sitnicu koja može da znači iznenadni gubitak kontrole. Naime, kako je put čišćen, ponegde ostaju gomilice mokrog snega. Trudite se da ne gazite preko toga, jer tu se guma bukvalno odvaja od asfalta i auto doživljava aquaplaning ili kako bi ga već zvali i gubi upravljivost, gubi stabilnost. Dakle, preko tih gomilica nemojte ići, neko gađajte nekako između njih. Ako ne žurite previše kad putujete, predlažemo da se isključite upravo ovde, jer možete za samo 5 km vožnje magistralom da stignete do čuvenog jezera Bled. Vredi malo svratiti, vredi obići, vredi potrošiti nekoliko trenutaka, pojesti čuvenu krempitu, a oni koji eventualno skijaju na Fogelu, budući da je skijaški centar Fogel također ovdje u blizini, oni se također ovdje isključuju. Alpsko jezero dugačko malo više od 2 km i široko blizu 1,5 km, čak i po ovako maglovitom i snežnom danu izgleda zadivljujuće.
Svake godine ovo mesto gde živi nešto više od 5000 ljudi poseti blizu 500 000 turista. Dolazi se zbog prirode, šetnje, zbog hotela sa termalnom vodom ili zbog kulinarske ponude i čuvene krempite sa Bleda. Na ovom jezeru dubokom 30 metara 4 puta je održano svetsko prvenstvo u veslanju, a vi ga možete doživjeti ako iznajmite jedan od čamaca sa vodičem. Posebna atrakcija je malo ostrvo sa crkvom iz 15. veka, a duž čitave obale vodi odličan asfaltni put, tako da vidikovce i skrivene kutke gde ćete uživati možete lako sami da pronađete. Voltage Top Speed, najveći uporedni test 14 električnih automobila, ekskluzivno Ferrari Roma, u svaki primjerak poklon kalendar, novi Voltage Top Speed. Nakon kraće pauze nastavljamo patrolu. Narednih 15 km vozimo bez problema. Zaustavljamo se na benzinskoj stanici. Na pumpu smo stali sa dobrim razlogom da bismo vam pokazali ovaj putokaz. Naime, mi nastavljamo pravo, idemo za Austriju, za Bad Kleinkirchen, cilj naše patrole. Ali rekli smo da će ovo biti 2 patrole u jednoj. Naime, svi koji žele da skijaju na čuvenoj Krajinskoj gori, ovde treba da se isključe. Ovde silaze sa autoputa i do Krajinske gore čeka ih 20 km magistrale. Mi danas nećemo tamo svraćati, ali radili smo patrolu do Krajinske gore 2019. godine, pa evo prilike da vas podsjetimo šta je to sve što vas tamo čeka. Ako tražite provod na snegu i volite skijanje, a niste od onih koji fanatično traže jurcanje kilometrima staza, Krajinska gora je pravo mesto za vas. Ovo je mali skijaški centar sa samo 20 km staza, ali tako raspoređenih da su omiljene kod porodica sa manjom decom. Među 20 staza postoje sve kategorije, i plave, i crvene, i crne, ali su kratke, uglavnom od 500, 700 ili najviše 1200 metara, pa je sticanje skijaškog znanja udobno i bezbedno. Pritom nema mnogo uskih grla i kritičnih mesta gde se stvaraju gužve. Veliki broj privatnih apartmana i manjih hotela potpuno odgovaraju alpskom stilu čitavog centra. Istina, veći poput Kompasa ili Ramade ili Best Western hotela zbog sadržaja kao što su spa i bazeni uglavnom su popularniji kod naših gostiju. Parking mesta ima sasvim dovoljno i u većini slučajeva parkiranje je besplatno. Supermarketi, dom zdravlja, banke, sve je na mestu jer Krajinska gora nije planinsko selo, već pravi mali grad. Na kraju krajeva, ovde se na skijanje dolazilo pre više od 70 godina, pa ne čudi što Slovenci znaju šta rade. Samo 10 km dalje je centar Planica, poznat po ski skakaonicama koje ovde postoje skoro 90 godina. Svakako da se ne očekuje da se lično bavite ski skokovima, ali spust niz skakaonicu, zip-lineom ili skok na simulatoru svakako će biti zanimljivi. Čitajte o svetu najboljih polovnjaka. Novi magazin Youngtimer. Testiramo, poredimo, ocenjujemo automobile stare od 5 do 25 godina. Youngtimer. Dakle, ako želite skijati na Krajinskoj gori, zapamtite, evo upravo ovde se isključujete sa autoputa, a mi naravno nastavljamo pravo. Odmah nakon isključenja stižemo do izlaza iz Slovenije. Nekada se ovde čekalo na prelaze granice, ali odavno ovde više nema granične kontrole, dakle iz Slovenije idemo prema Austriji. Iako imamo vinjetu za slovenački autoput, kao i za austrijske puteve, ipak moramo da platimo ovde prolazak kroz tunel Karavanke. Dakle, nije besplatno. 7,8 € košta prolaz u jednom smeru. A sada nas čekaju 7864 metra tunela, brzina tunela je ograničena na 80 km/h. Tunel je u suštini osvetljen kao i svaki drugi. Ono što je lepo jeste što i sa leve i sa desne strane imate ove sijalice ugrađene u ivicu puta, tako da vam je potpuno kristalno jasno kuda treba da vozite. Ono što možemo da zamerimo jeste što asfaltna površina nije savršeno ravna, odnosno što se osjeća prelazak preko svakog šahta. Inače, u tunelu imate pun prijem mobilne telefonije. A ovo što sada vidite nekada je bio austrijski granični prelaz, ali nema granice, nema kontrole, prolazite bez ikakvih problema. A odmah posle bivšeg graničnog prelaza ponovo počinje autoput. Saobraćajna pravila su praktično ista kao i svuda u Evropi. Kaznu za neki sitniji prekršaj možete platiti na licu mesta.
6 km od početka autoputa je i prva benzinska stanica. Zaustavljamo se. Cene goriva u Austriji su više nego u Sloveniji. Benzin je skuplji 25 centi, dizel je skuplji 10 centi. Ono što takođe možemo da primetimo jeste da je dizel za kamione jeftiniji nego za putnička vozila, a na ovoj prvoj pumpi, ako možda vozite na struju, računajte da imate i dva velika brza punjača. Prilazimo Vilahu, a na ulazu imate dva bitna isključenja. Prvo, vodi vas za Beč, ovde desno. Nemojte tu da skrenete, nastavljate u smeru Salzburga i Nemačke. I drugo isključenje vodi vas za Italiju, tako da ovde obavezno držite levu traku da biste išli prema, kao što sam rekao, Salzburgu i Nemačkoj. Ako ste mislili da ste na autoputu, nemojte suviše rano da se radujete, jer je ovde ograničenje svuda 100 km na čas. Ulazimo u kraći tunel. Odmah po izlasku iz tunela obratite pažnju da ne pogrešite, jer zavisi koju navigaciju slušate. Ako pitate Google, on će vam reći da se isključite na prvom izlazu sa autoputa odmah ovde direktno ispred nas. Ako recimo poslušate navigaciju koja je u automobilu, onda će vas poslati, nastavite dalje prema Salzburgu, idete kroz jedan dugačak tunel i onda posle lokalnim putema stižete na cilj ove naše patrole. Dakle, evo pogledajte kako to izgleda. Jedan put je ovuda kojim ćemo mi ići, a drugi je taj okolo koji ova druga navigacija preporučuje. U svakom slučaju i jedno i drugo je moguće, samo što put kojim ćemo mi ići definitivno je najkraći. Evo vidiš, evo ga, piše ovde Bad Kleinkirchheim, dakle ovde se isključuje upravo za ovaj skijaški centar. Osim one male tablane koje je pisalo Bad Kleinkirchheim, onako neugledno, nema drugog obeležja, ali upamtite, evo ovde silazite sa autoputa. Čim ste sišli, držite desnu stranu, evo ga putokaz za Bad Kleinkirchheim, 29 km, tako da prvi put vidimo ozbiljan putokaz za mesto ka kome idemo. Samo 200 metara dalje je kružni tok. Tu treba da izađete na trećem izlazu desno i evo pratite putokaz, dakle sve je vrlo jasno. Ono što nije jasno jeste što je na silasku sa autoputa pisalo da do cilja naše patrole ima 29 km, a ovde na kružnom toku pisao je 31, tako da ni Austrijanci baš nisu perfektni sa obeležavanjem. Sada vozimo magistralnim putem koji vrlo često prolazi kroz naseljena mesta. Verovatno sada očekujete da vam kažemo da ne žurite, ali dovoljno će biti da vam pokažemo ove kamere, pa će vam sve biti jasno. Pejzaži kroz koje prolazimo su zaista idilični. Ovo je poslednje važno skretanje. Na ovom kružnom toku isključujemo se na prvom izlazu. Posle toga počinje blagi uspon prema našem cilju. Praktično od silaska sa autoputa, naročito u poslednjih nekoliko kilometara, kolovoz je na dosta mesta oštećen upravo kao što je ovde. Postoje table koje se obaveštavaju da se nalazite na deonici na kojoj kolovoz nije sjajan, ali vam to nije od velike pomoći. Jednostavno, ne očekujte izvan autoputa da imate sve perfektno i ne očekujte da mnogo jurite. Prolazimo tablu Bad Kleinkirchheim. Sad smo zvanično stigli. Posle 632 km, evo nas na kraju našeg putovanja. Budući da na prošloj patroli nije bilo snega i nismo mogli da skijamo, sada idemo pravo na stazu. Veliki točkovi, istražujemo, uskoro stižu daleko stroži propisi, šta donosi Euro 7. Vozili smo Setru Top Klas, u svaki primjerak poklon kalendar, novi veliki točkovi. Bad Kleinkirchheim je gradić ušuškan u dolini, sakriven od vetrova i slučajnih prolaznika. Sa nešto manje od 2000 stanovnika, ovaj kraj samo na prvi pogled ne deluje kao turistički gigant kakav zaista jeste. Ovde sezona traje bukvalno svih 12 meseci i sve se vrti oko prirode, sporta, aktivnog života.
Budući da je cijelo naselje razvučeno duž puta koji vodi kroz dolinu, deluje kao da je rascepkan na delove, pa nudi dosta prostora između blokova kuća. Gde god da se okrenete, uživaćete u prirodi, a ne u pogledu na tuđe prozore. Bad Kleinkirchheim kao mesto pominje se još od 11. veka kada su bavarski i slovenski doseljenici otkrili tople izvore. Ovo je naša mala crkva Svete Katarine. U kripti ispod nje je izvor termalne vode. Crkva je sagrađena u 15. veku da bi zaštitila našu lekovitu vodu i posvećena je Svetoj Katarini. Ljudi koji dolaze kažu da je mesto dosta mistično i ovde nalaze mir i tišinu. U Bad Kleinkirchheimu se od 1100. godine eksploatiše topla voda. Čuveni smo u svetu i gosti ovde dolaze na lečenje. Kada prvi put dođete, učinit će vam se da ovde vreme teče sporije nego u svetu izvan doline. Ipak neće vam ništa nedostajati. 2 velika supermarketa, apoteke, prodavnice sportske opreme, banke, sve je tu što je neophodno turistima. Samo nije napadno i suviše urbanizovano kao u mnogim modernim skijaškim centrima. Jedna od glavnih prednosti ovog skijališta jeste što je, pored svoje veličine, zapravo zadržalo kompaktnost, jer pravo sa staze ulazite u hotel ili u banju, ili iz hotela ste odmah na stazi, ne morate da nosite skije, negde putujete, da se vozite. I mi smo ovde sa direktorkom marketinga preduzeća koja brine o čitavom skijalištu, da vam objasnimo koliko je sve ovo zapravo veliko. Možete li nam reći koliko ovde ima skijaških staza i koliko kilometara su dugačke? Pre svega želim vam toplu dobrodošlicu na skijalište Bad Kleinkirchheim. Imamo oko 103 km staza, 34 spusta i 24 ski lifta i žičare. Videli smo na mapi da imate 3 gondole i da je sa ove 3 glavne instalacije manje više sve pokriveno. Imamo 5 ulaznih instalacija za skijalište, tako da nemamo gužvu. Ljudi dolaze pravo iz doline na 5 glavnih stanica do vrha. Ako govorite o kapacitetu svih ski liftova i žičara, koliko skijaša možete prevesti za 1 sat? Na sve vrhove, ne samo na jedan. Zavisi. Kapacitet celog skijališta je oko 15.000 ljudi, tako da ujutru kada sve ide prilično glatko, imamo kapacitet od oko 10.000 ljudi. Znači, praktično nikad nema nikakvih redova. Na vrhuncu sezone imamo najviše 5 do 10 minuta čekanja. Imamo 2 glavne polazne tačke i još 3 do kojih se dolazi autobusom ili automobilom i mislim da je tih 5 do 10 minuta najduže što morate čekati. Kada govorimo o sezoni, kada je ovde vrhunac? Kada je najveća gužva na stazama? Naravno, to su božićni praznici i u februaru imamo u Austriji i okolini odmore. Trebalo bi da te dane izbegavamo i da dođemo u drugim datumima. Ne, možete i tada doći. Onda ćete čekati samo 5 do 10 minuta. Drugim danima je brže. Prednost je da su svi kapaciteti blizu žičara, tako da ne morate ići automobilom niti autobusom. Idete pravo na ulaz i skijate. Hvala vam puno. Dakle, to je bio dobar uvod za ono što nas čeka. Evo, obučen, spreman, idem po opremu i vodimo vas na staze. Evo nas u gondoli Kaiserburg-Bahn i krećemo sa malo više od 1000 metara nadmorske visine na vrh Kaiserburg koji je visok 2055 metara i treba nam otprilike 20 minuta da savladamo svu tu nadmorsku visinu, a dok se vozimo da vidimo malo kakve su cene ovde skijanja. Pre svega, kada govorimo o ski pasu, računajte da vam za 7 dana u piku sezone treba otprilike 300 evra, odnosno za decu otprilike 150 plus minus, zavisno tačno koji je datum. Takođe, ako najmete ski opremu, računajte da su vrlo fleksibilni ovde u ski servisima. Naime, postoji cena po danu, cena za 3 dana, cena za 7 dana, ali ako se predomislite na pola, možete da vratite ski, oni će vam refundirati naravno deo iznosa koji niste iskoristili. Inače, postoje 3 vrste, 3 kategorije ski opreme, obična kako bi rekli, dakle sasvim dobre skije u dobrom stanju, ali su starijih sezona, postoje neki srednji nivo i postoje superior skije, to su najnoviji modeli i najskuplji modeli skije koji koštaju 800, 900, preko 1000 evra.
I kada govorimo o cenama, računajte da najjeftiniji najam za decu, najobičnija ta oprema za 7 dana košta 38 evra, a recimo, jeftiniji najam za odrasle, za recimo neku tu srednju opremu je od 120 do 150 evra, dok su najskuplje skije, govorimo o tim Superior, najnovijim modelima, za 7 dana 213 evra. Ski škola nije jeftina, dakle računajte da ćete platiti nešto više nego u našoj zemlji. Individualni čas je 195 evra, odnosno 2 sata su 195 evra. Deca koja skiju čitav dan, odnosno 5 sati u toku dana, nedelju dana, za njih košta ski škola 370 evra. Zvanična statistika kaže da Bad Kleinkirchheim može da ponudi čak 171 objekat za smeštaj turista. Od toga 32 hotela sa 3, 4 i 5 zvezdica. Svi su u alpskom stilu ili sa svedenim dizajnom, tako da ne odudaraju od prirode. Jedan od najstarijih i najluksuznijih je Ronacher hotel, koji ima sopstveni izvor termalne vode. Naravno, bazeni se podrazumevaju, ali i neki poput ovog na terasi vaše sobe. Ali u moderno vreme ovde se nije gradilo da se neko impresionira, nego da gostima bude udobno. Evo kako izgleda jedan od najnovijih hotela u Bad Kleinkirchheimu, Hotel Explorer. Sve je svedeno, minimalistički, a opet toplo i prijatno. Iz soba ili sa njihovih malih terasa pruža se pogled na planinu, a da se brinulo o svakom malom detalju pokazuje i ova stanica u lobiju hotela, gde sami možete servisirati svoje skije ili leti bicikl. Hotel ima mali spa, teretanu, restoran, veliki parking, ali i garažu u kojoj su 4 punjača za električna vozila. Pritom, pravo iz garaže idete u sobu. Vrlo udobno. Naravno, ko želi može da pronađe i privatan smeštaj ili neki od manjih objekata sa dugom tradicijom. Ali ono što je svima svojstveno jeste što se nalaze uz same žičare i skijaške staze. Pogledajte kakva je ovo lepota. Imamo i sreće sa vremenskim prilikama, kao što vidite, barem u jednom delu dana. Ali ovaj vrh koji je samo malo više od našeg Pančića pruža mnogo lepši pogled. Inače, kada ste ovde gore, sa jedne strane vrha postoji nekoliko crnih i crvenih staza koje trenutno nisu otvorene, ali glavna opcija jeste upravo ovo ovde dole, staza broj 1, dugačka 4,4 km koja se vraća na dno gondole. Idemo da vidimo kako izgleda. Posle otprilike 3 km vrlo širokih i vrlo blagih padina, zaista je uživanje voziti ovde, stigli smo do međustanice gondole. Sada možemo gondolom nazad gore na vrh ili možemo da se spustimo dalje miksom plave i crvene staze skroz do dna, odakle smo već krenuli. Međutim, mi nećemo se vozimo do dole pa da ponovo idemo gondolom, nego ćemo da uhvatimo žicu koja nas vodi na vrh Štrozak, da bi vam gore pokazali barem start jedne od najslavnijih staza ovde u Bad Kleinkirchheim. A ovo je ta atrakcija, ovo ispod mene je start staze broj 8, staze Franz Klammer, nazvane po legendarnom austrijskom skijašu. To je najzahtevnija staza na planini, danas nije u celini otvorena za skijaše, tako da ne možemo da pokažemo njen najzahtevniji deo, gde je nagiv 34-35 stepeni i na ovoj stazi se inače vozi svetski kup, dakle zvanična takmičenja. Međutim, ono što je posebno interesantno za ovu stazu jeste što imate mogućnost da jednomesečno budete deo grupe, dakle morate se prijaviti preko internet sajta i da zajedno sa Franzom Klammerom, zajedno sa legendom skijate svim ovim stazama. I ta grupa skijanja započinje u 7 ujutru, dok su staze zatvorene zvanično i sami ste na planini. I tek onda u 9 kada vi završite, ostali skijaši kreću. Mi sada nećemo ići ovim delom, nego nastavljamo dole, stazom broj 7, koja se delimično preklapa sa ovom osmicom, a dok mi skijemo, pogledajte još jedan razlog da dođete ovde u Bad Kleinkirchheim. Bad Kleinkirchheim nije oduvek bio skijaški centar. Ovde se prvo razvio banjski turizam. Topli izvori privlačili su ljude ovde još pre 1000 godina, ali zvaničan razvoj turizma počeo je tek krajem 19. veka.
Bad Kleinkirchheim je jedinstven zato što u selu imamo 2 javna termalna kupatila koja su samo 2 kilometra udaljena, tako da ćete doživjeti zaista sjajno iskustvo wellnessa. Prvo termalno kupatilo su terme Sveta Katarina, gde imaju sjajnu ponudu za porodice, a drugo je rimsko termalno kupatilo koje upravo vidite. Ovde goste očekuje zaista posebna ponuda sauna, koje se nalaze na oko 12.000 kvadratnih metara. Termalna voda ima oko 34 stepena, tako da je veoma prijatno. Da, dobro ste čuli. Remerbad ima 12.000 kvadratnih metara posvećenih opuštanju i uživanju. Najatraktivniji su svakako spoljni bazeni gde iz zagrljaja vode temperature 34 stepena udišete planinski vazduh. Zavaljeni u ležaljke gledate skijaše koji jure stazama. Ipak ono zbog čega se ovde dolazi jesu 3 sprata popunjena parnim kupatilima i saunama, čak 13 različitih. Danas je Bad Kleinkirchheim jedno od retkih mesta gde se pravo sa staze ide u banju i obrnuto. Zato se ovde ski pas i ulaznica za banju prodaju zajedno kao jedna karta. 100 evra skuplja nego da samo skijate. Na snegu ste do 4 popodne, onda pravac u parno kupatilo sve do 9 uveče. Ovo što ste vidjeli bili su kadrovi sa staze broj 7, još jedne vrlo široke, ne tako strmi, iako je kategorisana kao crvena, zaista veliko uživanje voziti ovde, pogotovo u ovom delu sezone kada nije gužva na stazama. Ovo iza mene je druga velika instalacija koja opskrbljuje ovaj deo planine, dakle jedna je Kaiserburg ban, a druga je Maibrunnen ban. Dakle, sa te 2 žice velike, odnosno gondolom i ovom žicom, možete koristiti sve staze koje se nalaze ovde. Mi ćemo sada krenemo dole niz stazu broj 11, da bismo prešli na drugi deo skijališta, prema mestu St. Oswald, jer su tamo staze malo blaže, ima čak i mnogo više nego ovde i tamo su još 2 gondole. A dok se mi prebacujemo do tamo, predlažem da pogledate nešto što je takođe deo zadovoljstva boravka u ovom mestu. Naime, po čitavom skijalištu imate restorane kao što je ovde iznad mene, a naravno i dole u samom mestu, koji služe lokalne specijalitete. A ono što je ovde najinteresantnije jeste pasta sa sirom i sa povrćem. Dakle, pogledajte šta se ovde ima, koliko šta košta, kako možete da utolite svoju glad, a mi idemo na drugi deo skijališta prema St. Oswaldu. Sasvim sigurno deluje neverovatno da na ovako malom prostoru postoji 67 restorana i kafića. Neko bi mogao da pomisli da vladaju buka i haos, ali stvari su ovde mnogo elegantnije i prefinjenije. Na skijalištu koje obuhvata prostor od oko 300 hektara postoji 30 većih i manjih koliba sa restoranskom ponudom, a ostatak objekata je u podnožju, u gradu. Podrazumeva se da ćete svuda na meniju pronaći bečku šniclu, bilo od svinjskog, bilo od pilećeg mesa. Takođe, podrazumevaju se različiti drugi mesni specijaliteti, ali ovde kažu da ako niste probali domaće jela od testa, kao da niste ni dolazili. Recimo, ovo su karintijske nudle, nazvane po pokrajini gde se Bad Kleinkirchheim nalazi. Kartner Kaznudlen, odnosno nudle sa sirom, su najpoznatije, ali postoji i kombinacije sa povrćem i sa mesom. A ovo je Kazpatzen, ne zamerite na možda lošoj interpretaciji nemačkog. Ali kad pojedete ovu pastu sa planinskim sirom i prženim lukom, imaćete energije za 2 dana skijanja. Dva kilometra od vrha žičare Maibrunnen niz stazu broj 11 stižemo do možda najpoznatijeg restorana ovde na planini, Unterwirt. I ako želite probate lokalne domaće specijalitete onakve kakve smo upravo pokazali, ovo je mesto gde treba da dođete, jedno od mnogih. Naravno, nama je interesantno da pokažemo ovu stazu jer je, kao i sve prethodne, zapravo crvena, ali ne mnogo zahtevna i veoma široka. Sad idemo dalje dole niz 11-icu, da se prebacimo na drugi deo skijališta prema mestu St. Oswald. I to je bila sjajna staza broj 11 sa pauzom za restoran. Kao što ste mogli da vidite, do ovog trenutka smo prešli otprilike 4 km. Sad, kao što sam rekao, treba se prebacimo na drugi deo skijališta,
Dakle, idemo sad ovdje jednom stazicom nizbrdo, pa ćemo da pređemo put, skinemo skije par metara i onda se penjemo žičarama prema mestu St. Oswald. Tamo su još 2 gondole i čitav niz fenomenalnih staza. Vreme nam ne ide na ruku, ali probat ćemo da pokažemo najbolje što može. Dok vi to čekate da vam pokažemo, obratite pažnju da se u ovaj kraj ne dolazi samo zbog skijanja i samo zbog toplih izvora. Pomenuo sam da se ovdje jako dobro jede. Međutim, čito ovaj ovdje deo je zaštićena biosfera pod zaštitom UNESCO. I onda se ovdje određeni proizvođači organizuju tako da proizvode hranu koja ne samo da je organska, nego se proizvode na specifičan način i prodaje samo ovdje. Dakle, ne možete nigdje drugo da je kupite. I evo pogledajte 2 mesta koja preporučujemo da obiđete kad se vratite ovdje. Priča o zdravoj hrani u ovom regionu pod zaštitom UNESCO počinje ovim srećnim kravama. Ne verujemo da ste često videli krave koje poskakuju od radosti kada izađu na sneg. Izgleda da ima nešto u načinu na koji se ovde gaje. Ovakav prizor se pruža i turistima ako odluče da posete nekog od lokalnih proizvođača, kao što je recimo ova farma Malhof. Dakle, ovde vidite veliki izbor bioproizvoda, a najveći deo je proizveden baš na ovoj farmi. Ovde takođe možete doći do nekih posebnih proizvoda sa drugih biofarmi sa ovog područja. Imamo nešto zaista posebno, sir camembert, koji gospodin Meyer Brugger proizvodi i koji morate probati jer je zaista odličan. Zaista u same ski staze i žičare nastaje autentični proizvodi i to sa najvišim sertifikatima za održivu organsku proizvodnju, kakve recimo posjeduje Kazlaben, mala fabrika sira koja sakuplja mleko od 200 krava i 600 koza, slobodno puštenih preko godine da pasu na obroncima planina. Kazlaben Nockberge je kooperacija 15 različitih farmi. Proizvodimo sir od kravljeg i kozijeg mleka. 100% je organski i 100% od mleka, od ispaše i sena, što znači da ne koristimo silažu, a naša stoka je u planini na pašnjacima i to je ono što našem siru daje jedinstveni ukus. Takođe nudimo i turu kroz proizvodnju, tako da posetioci mogu doći da je vide i uvere se u to kako pravimo naš savršeni sir. Sada se nalazimo u podrumu Kazlaben, gde iza mene možete videti sireve. Mi ih u Austriji zovemo Bergkäse, što označava planinski tip sira. Imamo 4 vrste tog sira, od 3, 6, 9 i 12 meseci. Ako je sir star poput 12-mesečnog, ima veoma slan i malo jači ukus i taj mi se jako dopada. Jedina mesta na koji možete naći naš sir su ovde, zatim u glavnom gradu Koruške Klagenfurtu i u web prodavnici. Proizvodimo oko 15-20 različitih vrsta sira, a ovde je 3 meseca star planinski sir ako želite da probate. Mislim da je ovo veoma dobar sir. Sve što se proizvede u harmoniji sa prirodom može da se kupi direktno na farmama, a ako ste baš nestrpljivi da pazarite izvan radnog vremena, evo jedne moderne ideje. Automat sa najsvežijim proizvodima od sira do jaja. Evo nas na vrhu Pridrov. Da bismo dovde stigli, prošli smo jednom malom stazicom, jednim tunelom ispod puta gde smo skinuli ski i stavili ih na rame, ali je tu podloga i na stepenicama i dole u samom tunelu gumena, tako da je neko lepo misli na vas da možete lako da prođete na drugu stranu skijališta. Onda iskoristili smo dve stare dvosede žičare da bismo se popeli do još jednog sidra, tako da uz pomoć 3 žice smo stigli do ovog mesta. Zašto ovo mesto je interesantno? Možete naravno da idete dole u dolini, da se spuštate prema St. Oswaldu, a ono što se nama više sviđa jeste da prođemo vrhovima. Praktično svi vrhovi su povezani stazama i žičarama. Onda preskačete s jednog vrha na drugi da biste stigli najbrže baš tamo gde ste želeli. A mi upravo idemo skroz na drugi kraj skijališta do Brunaha.
Još jedan interesantan detalj, ovo iza mene je druga od ukupno 3 gondole koliko ih ima ovde u skijaškom centru, ovo je Nokalban. On je posebno zanimljiv zbog toga što se odavde proteže najduža skijaška staza na čitavom skijalištu, dugačka je 9 km. Broj 17, plava staza, zanimljiva za one koji samo uživaju spuštanju iz padinu. Nažalost, danas nije spremna za skijaše, pa ne možemo da me pokažemo. To je to, stigli smo na potpuno suprotni kraj skijališta, ovo iza mene je vrh Brunach, visok malo više od 1900 metara, a na njemu je izlazna stanica gondole. Ovo je treća od ukupno 3 gondole, ujedno i najnovija i najmodernija i kažu najbrža. S ove strane planine mnogi ljudi borave zato što je ovde čitav splet crvenih staza. Ima 4-5 staza i sve se prepliću jedna u drugu, tako da možete da skijete čitav dan samo da koristite ovu jednu gondolu. Mi sad idemo dole stazom broj 27, koja je dugačka otprilike 3 km. Staze u Bad Kleinkirchheimu su pripremljene dosta dobro, odnosno računajte da negde od 9 do 1 sneg jako dobro drži, a posle se pojavljaju hupseri i gomilice snega, dakle kao i većini drugih skijališta. Međutim, ono što je ovde prednost jeste što su staze zaista široke i onda čak i ako ima puno ljudi ili ako nije baš cela staza u perfektnom stanju, onda ćete moći da nađete sebi put da skijate lepo i da uživate. Kilometra do dole, to je to. Ovim se naše skijanje završava, ali provodne, imamo još nešto. A sad nešto spektakularno. Ovo se zove traktor taksi, odnosno velika prikolica sa lancima, zakačena je za ogroman traktor, koji će vas popeti vrlo visoko, maltene do samog vrha Majebrun. I odavde, kada ste se popeli zajedno sa ostatkom ekipe, a vidjet ćete brojna ekipa, uzimate sanke i sankama se spuštate skroz, kilometrima se spuštate do dole. Svake sanke imaju svoje svetlo, budući da sada već završeno skijanje, dakle staze su zatvorene, polako pada mrak i onda kroz šumu idete i uživate. Ja mislim da je vreme da na taj spektakularan način završimo ovu našu posetu ski centru. Tako da uzmemo jedne sanke iza nas i pravo dole. Uz još jedan pogled na gondolu Kaiserburg završavamo našu posetu Bad Kleinkirchheim. Ono što možemo na kraju da zaključimo jeste da su mnoge stvari ovde dosta skuplje, recimo, nego u našim skijaškim centrima, ali su i mnogo veće i mnogo bolje organizovane. Međutim, ono što je zaista za svaku pohvalu jeste što su svi parkinzi, pored glavnih žičara, potpuno besplatni. Čiste se, uređuju se, prostrani su i samo dođete ostaviti auto, ne treba vam ni ski pas, bukvalno ništa. Takođe, ono što moramo da kažemo jeste da ovaj ski centar nije za one koji su baš početnici. Za njih je relativno mali broj staza. Oni koji su iskusni skijaši, oni će svoje dobro provesti jer za njih je ponuda zaista velika. Na samom kraju emisije, kao što smo obećali, delimo nagradu saradnje sa našim prijateljima iz kompanije MOL, 5 kompleta, u svakom se nalazi tečnost za pranje stakla, grickalice i jedan vaučer sa 2000 dinara za kupovinu na MOL pumpama. Ako želite jedan od ovih 5 kompleta, idite na našu YouTube stranicu, pronađete ovu emisiju, pronađete opis ispod emisije, tamo je zadatak
i nadajte se jednom od ovih mogućih poklona. U svakom slučaju, bila je ovo još jedna zimska patrola i vidimo se ponovo sledeće nedelje.